Bana mtlanya kerkom trikam jangka parti. Nakam taka jem kre ya ka election MP. Kemasan lokshan hamna yang taka singi ka kenduan jangka Indian National Congress lembaga Ribai District Congress Committee kala yo ban lumban lang ya baru kini kam jangka Ribai District. Hagi lang ba pelang pa yang jang u Amerika musning u Dr. Silindo. Kejalang la dalang u presiden jangka MPCC u bra ban lang u kotong jangka seng u Vincent H. Pala. Nanda unong ilam jangka yang persya u Ronnie Vilindo u presiden jangka Ribai District Congress Committee u Charles Mangar walang u MLA nangta u Dr. Silindo MLA jangka umsning nangta u Gabriel walang MLA jangka nang stan bat kiwi dia kena ilam jangka parti habakaran kan dia jalan kena kela persya kena kena trikam ki baka parti kala Bu Ahmad amanyo ka jingjap kan election MP ke masawan kena kela paru ya kajing sokomen ka bakhra ba Vincent Pala kum MP ya kini sautem urala yang nakam ta jala maknya khamdam ya ka Shillong parliamentary seat nama ka jala penyata ban pa ni ki kampan ki befer ki kan TV ki snang ki thau ki ba po ka Shillong parliamentary seat ada penduk Pala yang kata kepada konstitusi Jokowi dia kemudian kata kentin Parti Kongres hari boy ke telilang bulan nomor konstitusi Jokowi dia Jokowi labsut ya ini kentin ibadah syukur bahai ibadah kedor pada lalu sana juga kata kemudian pensyong orang yang kesejar kadar ada di usia sen uwe po uwe unong India ula mensyukri belai ketumbaman itu kini nado bawang ke BJP pasang tu macam penkenal UP tentang kejinglong beriau niat kelak no dan menakan yang benai Januari amaklah mengakui aku artarik dap arpusan senam kejing syak peniap missionary grandstands bat ki konjong ki bedang dai ki angel kendai senam bat nyo senam Philip bat Timothy ki syak tangim hapo kejela kabaya trailang ketu ke seng BJD bat ke BJP matrai fi kenma wan nakari kapapahu kapapahai ban syakri ya kibre ke bawat mapi mengaru ngatrai atatin ni chan syak tangim kapa sosi irius niu ki donde kapa sosi kalau mba ya uta ubayalam ban le ya kata ke kampung man ban shimya ke cengim jo kibre ki ban loi bakwa ban IT lagi ban syakri paita udara sing undai tu bai le ban pat gawai udara sing kaneka sarkar BJP kaneka sen BJP ki ong udai ureu crowd jom kare Hindu namar bola nur pan peniap ya bom dai danga kini kisngi nilai keren po assembly baka reuniam ka reu kan thai ka long kame ngamong kalong me sorry ka reu kan thai ka kieu na ka bus na dut nai Assam Malaysia gol para ki keren ben ki keren jok ya ke jingriam joka maka jingriam reuniam bat shitang nanti ki penyarno ka bas sosi ni keren po assembly uji minister joka Assam pita wong kumno wong em ka nyarhi shitang nanti habalat siap ka baik kali nado dut nai hagol para balik kali hiar pa shitang nanti Hirusnya bidang Henry kapa sosi ya kita ki riusniu lanang ai bor dakini hibreu bakam kapor te kolong pa mo yepi ngamron kam menelap election yepi pila wan hangne bat ki kam ki jam yepi ki yang kisam yepi namar ba pi jaga parti Henry menta mdesho tam mangini di parti ni nya me ki lawai ki paten ki kuni ki lejong ni kuane bagi konjongi kinya ban syakri play la do ban em katung kariti ke kustur lejong ban em kata ke sensar kadar lejong lada pi treshitom namar ba pet yo ki lawai ki pateng jongi ki keli yani balai mai balai pa balai mama balai pakna kayen manila kantala ni juba kuno nomor nilai bakla mani banjit ya kinomi khmat nakasa wala menta manchupan kan mau ya pi nado bangyo jinayot usnam siaja kanai spa sopinyo hado usnam siaja kanai spa nyoboa arpo sam snam tek kanyo pi sensyar mano yani
Sensya ketika jelahe, sensya ke asami. Balai menta I Dr. Celesti di bawah pikir di kodi Dr. Bom idang long try long kerak kini kecakan. Namar ki nong yalam sen kongres ki on mentang idon tangkumba kecek berdeu kasih jentia jongi ngatrai hapo arpulak arpusanak armilian shiteng tamni duna. Nyo pusan senya mencuat trai kan lo kejimbun beriu jongi. Laga day bom dan kita ki ai, day bom dan kasih schedule ngatrai kani kanong day show kecaka jong Dr. Bom. Kini ki lom ki wa bi tenat jong hi ngapet ki lom meneng ngapet kecing itian. Kecing i pengak, kecing i tenat kumbaong I Reverend benar kari jong uso opai ukau keba kundak. Laga kadang sa Batna batpi menta kalau baka jingui jingai loki nongelam sen kongres bato nin tau katak nin besut itai kernet panriu apaka six schedule kaba ilang yo apan long try long kerat lokasya riti dastor ten thale nadong shaba yo pusan snam riti sensya jong kari India kabian lut balik menta kanubian namar ba ikwa pan pendulut He ngakaran ang nida kamusil masmukya desi dona perenjongi mindang empo partai dona perenjongi nginom imsyo dari kalawai ke bakumno min ayah kikun tiba jom ngatrai bang tentang ni ngatrai lalaki kan boker ban pendak pendian ke yang kesem balik bang iya kikun kiti hatta pinum iya kikun kiti ban jid ya kaseng banjir ya ukartang ubanlet namanta jongi sathe banpet bakilawai ki pateng jongi inom do ya kita kiho ka election nang ne sakmat kinsong umah pala uklam kren uklam lai ai ilale inso pen shai mai reka ba kham san manta kalong ninde shu banpet tang ka roi ka pa ninde shu Kidon ki issues ki babon kidon ki jingkili ki babon kumbaong iba mene ke ka CAA ke UCC ke FCRA kibil ke bagi pas hadelhi kilong persya ya kamon ka jongi kibil bagi pas hadelhi kilong persya ya kariti ke dustur ka jongi kilong persya ya kom im jongi kilong persya jingsisya ka kes kedang ya ki challenge pat yung persya ya ke constitution so ka hok jongi kasi ka ba la protes kaling gila pas na po parlimen de hado menta sansnem kimno kan pendon kam swa election menta yung gila notify ban implement no eka no do Julai tementa kani ke CA menswa yung ke CAB Citizens Amendment Bill ka bill anda kila pas po parlimen kipa cho presiden ke India dalam dep presiden ke India ban assent le di approve ki notify kalau long ain kalau along no the Citizens Amendment Act ngot ke bill ke kala act kata kan ke CA ban ke CAB kata ke cingkan ke ki daw bani persya ya ke CA kami hi ki daw kam tammi na Meghalaya ke Bangladesh ke don hejang Myanmar ke don hejang kinong song na po Nepal na po Myanmar na po Bangladesh na po Pakistan ban ikoy kiri kibasyam ke jenjar kila banwan sa India Tehangge hangi kebatrede menta kalong ba kino ki Christians lani ki Hindus ki badam na po Bangladesh dari kiwan na po Meghalaya kumno ngila banbe iki kaan kala don kecita so iki ngidon kumba kasi janji abat karo life sunlock population telo dawan nang te kanu kan change Gerukam im jongi, geriti ke dustur jongi, ke culture jongi, kan change ni kita kiripai, ke badam ke jingi ada, apa per, bang ke unik, hak culture ke jongi.
dawan kini kila ihingi sini ngi ong gikhar kemlo jinglong joki kemlo roman joki tamde tang kata mentapi iman kene kecing iyo ni na jangkia hils nanti kibawan lapo Myanmar katma ka Myanmar menta ka jorha kiwan nam to katma Manipur ka jorha kiwan nam to keleng-keleng ki sa keleng-keleng ki bordar menin nang wan we bru ong ba ka wot ki bordar ka kiu kinsan balai mar ki bordar na keleng-keleng kiwan sini kiwan illegal teman-teman dan hakane ka bill lene hakane ka ak ka ki bordar kam kita baru kila panwan legal kita ka hok pan bor kata ka gawe ka jingban ki brio ka dilute ya ka culture ka jani ya ka riti ka dustur ka jani ka pan change hakisnam diki nam kum hapo Tamil Nadu kato kan ni ki Tamil skile chapo Sri Lanka kile chete kum kinam bela ban rep ya hakikper selasha haden kita Tamil ke badan Tamil Nadu badan Sri Lanka kila abon keleng-keleng hado bagi le kecing lailo joki ka hok joki kini kita Tamil kita Sri Lanka te kapan kelai kariti keduskur kadon ka threat ne kecing ma yakinon Sri Lanka kita Tamil ke badan apa India kumjo ki banta keleng-keleng kiri banta apa Manipur ka joy kita Islam kita accept ya kita ki bawan naba tangi hang nero ka joy nimla pan accept nimla pan pediang ya kita ki bawan ande bi ki wan kum ki toris ande ki wan kum ki traisnom ya ki kam ki jam jongi ka jingyo jingdon jongi ki don ka hok ban ni don banta kata ka de ke jingma jong ka CA kata ke ba ke not easy barok kowe ki persya mar not is ni don ki nagas ni don ki mizos ni don kunta tartar ki khasis ki bodon ka sexual bat ki area ki bakar andre example kum hapo Meghalaya barok ka Meghalaya kamde kam hap ka sexual kum police bajar bat ki banta European board ka sexual kam la pan pentri kam ki tu banta kum jor Manipur ka jo le Nagaland ro ka jo dan ya Mizoram ro ka jo ki don ki areas ba ka an dan ke sexual kamtam ke sexual ke trekam hapo Assam ki border areas hapo Mizoram Tripura kidan benta ke sexual kam trekam kidan benta ke sexual ke trekam kidan di kibet ki ai pat ke trekam andre benta la do no nong chong shnam jong ke Bangladesh wan ha Delhi le wan ha Kolkata wan ha no uyo ka hok ke citizen jong ka India undawan sini ladang ngimsa nginang nero lengim ai ka right ka hok bagin tabot lene ki rampak snom ki mai ulen nang te ka do uwan sini udon ka hok pan transfer tekene ka de ke jingma ka de tik ban pen dilute ya keriti kedustur ya kayok ka kot jeri baki kini ki don hok pan ya kini kayok kot ni borok de ki spa snem baki travels ki ten ha ya kini ki beri bawan nabar ka de tek namta begini ki bawan nabar kila ban penblat ne kila ban pen ya kini ki kam ki jam le ke yok kam ke jam ke jingdon ki jingam jongi namar ni don limited resources ki don limited area ki don limited ke jinglong jongi ndre nawan ki kum kini ki beri ka pen kulmar ini kata ka ba ni septek hayaka si uniform civil code ni objek haki hindru benta jongka uniform civil code ka uniform civil code kila pa sapo Uttarakhand bat manta kila po Assam ha parliament kam 41 kila kre ndre kila don ni jing kre kila mut tambah kiteng namar kata ikat to kat ni ki hindu temanta uniform kamut ka balong salansa tengin bot ya ka code ka jongno ke kakut Hindu ne, kakut Muslim ne, kakut Sikh ne, kakut Kristen ne. Habangi kita laga jong keriti kedustur, ni laga jong kariam kabet, laga jong kamanable, ni laga jong kahiar pateng, ni laga jong kurkong hakim ki Kristen hakayatho, lani hakashong ka shongman, kom ajak, ni laga jong, kiwi kita laga jong, ten pelong uniform kolong kajo ya baro kumno kan lo nyebut ya no
majority Hindu ngapo Hindu mentah pi keleng-keleng ka Kristen Katolik apa parlimen ro mentah ki bill ikong ronai loyalty ke CPC CRPC kini ki bill baru la kelab datang dari Hindi kim Kristen show dari Hindi kim Kristen show dari English kini ke badan sini la Kristen Katolik ka Kristen Katolik buat jono ke Tamil udan Bengali udan bakum ta karter ki totally Kristen ban pelong uniform India ka mamla pelong kan dia ka klan da ka unity in diversity ke jingi tli la ngi per ka niam korkom ngi per ka diti ko dustur ngi per ka no tang borok ngi sio sorong pelong kinong India teman ta bat India ro ki mat ban chin no ka bharat keleng habe kelek ki kran keleng kim song ro India kelong bharat ki bil kini kita kelong bharat tekeni ka dei ka ek ba kani ka BJP ka ra ka pen impose ka pen board ya kinong song jong ke India borok ka ban pengek ya ki dustur jong kapto ka ne khamtam jong ke dustur ki North India ban impose ya ka North East South India ban ki Central India ban kunta tate tekani ka dei ka ba nyalam ni sha ka jing ma ka jing yakhi ka jing gom song shan bat keleng suki ke India kala bandong ha kijing ma ke demokrasi kala bandong ha kijing ma lada ni pendon kam bakla ya ka bor mata pi tang su bom de ruling example ni i kidon ki nom ikmat jongi nang ne ki blamat ke CBI blamat ki inquiry geleng da join BJP la tlot la long ko bong ni kongres ni on ke BJP kalong kum ka tu ka washing machine kibadan CBI, kibadan case, kibadan keleng-keleng tang mari join BJP lal kut gitu bro. PI po Telangana, PI po Assam, PI Meghalaya ro mentah. Kita go phat ki mami namne ki join mentah BJP aja ke CBI. Pat kum ta tatel ki corruption ki bobon ke dei cek tang ki operation kam dei su ya ki rolling. Tekene ke jing sensar ka ba bom hok bor kam ne slam. Ko bo ong nila bandon le kejong ki views ki ideas ndre ka hok ni haban board kumolong menta ka hok jong ki nong song ke de ka constitutions ni board ki an ke rule jong ke India kat kum ka constitutions kumolong menta ka constitutions jong ni kala don ha ke jingma bor wat po raja sabha u ex chief justice jong ki India u ai ki jeng keren po raja sabha u om baka constitutions jong ke India kan don haga jingma lada continue kane lada pten kane ka jing sensar kaba sensar don bor kaba sensar klem nomrim kaba sensar bet kat kum ka jing siau ndai kat kum ki an jerol